najuspješnijih vozača. Krećemo prvo sa klasom 1, dakle, do 125 kubika. Treće mjesto, Mašić Tarik. 30 sekundi, 80 stotinki. Dobar. Bravo, majstore. Aj stan tu. Gospodine. Treba da se popne napad. Stani tu na treću, slobodno. Za 25 stotinki brži danas je bio od njega Rašidović Kenan, drugo mjesto. Uspješniji od Kenana za 30 stotinki, dakle najuspješniji danas u klasi 1 do 125 kubika, Gogić Benjamin, 30 sekundi i 25 stotinki. Stani gore sad.